sigarangan itong ngole tali bina iskin to so kuwit to chumai ndo makamtu na ntar ndo tang na lain itu chumai itu sema wala nga bina restoration kinto sare miril juga binuntu na restoration ena yang bakilap 1840 gunung dulu Tingkawal. Coba kau terang nangono ka bako bumbulo kinapipis sana po ana cinka bitu ge son ko February 20. February ane ka bisinga Karsangul. ka rosang bisinga ya ko bumbulo kinavi ko bumbulo kinapo bitara to kal tanga nanda kunum bananan kembali may na February 20 ena bakingo rundul tinkawalu sama idaba binaksana kinana tu kembali ngo tu sati ko ena nango na kinturento ba to ka mere ngoro ni daba resto okay pero sai ko semua yo to karo to lagi wala bikin tu lain sana cuma matani pa na lainnya na daba lain apa lain na daba turun cuma matani pa Kakarantina. say one strong meat Ako na rawangan ni dingo main tua kem kasada pa may vina kaya kada mo Salvador. Wind. Sakal rin may na sudi di. Tinana. Sudi Chinana. Yang belatan ladies in condition kinto tumikina. Kuya mati ni ngondrang ngada kina kinta siya tabatunga kina. Kinta siya mateni kinto sa rin lodi siya tabato kuya. Mateni. Kuya tu nasa kanya understand ta. Kasada sa lang na binabali mo na busota. Binabali mo na taro. Tunabango ko with stammering lips, tingnan ko. Au na bosa kini bento mata. Kimbali ngo na bosa baka tau-tau. Bosa baka tutu mata. Era understand ta kasi siya. Ortu nga na may taro. Kortu daba. Ortu understand ta. Okay. Wala bilang ang ganun ta ko na lang kinto to sa understand ta. Wala bilang ko ka. Wala bibayar rating minumbo ay. Okay. Yang bagi daba. Namatinya bagi ko mambumbula kina na matin tu may natokalaw. Kanang una ni Siri. Orto 10 tribes. Ang bagi daba orto ko mambumbula kina. May rangon buli bina kapatang ngo nakato sa kilhara tu may nolong palam. 7-2-3. O sana na magati ko may nakelen tama tama sana totolo tino na. Na dabu tamya. Okay, 7-3. 7-3. Kung sikinto na prof sa ingo, na yung bagi daba. Go na prof sa idabang go, alam na figa. Kung tigbuching mo na 7-3. Nadaba na prof sa imbalabu, kung tigbuching mo na 7-3. 2-5-2-0. Go na 2-5-2-0. Siya na 25 daba. 25-20. O saan to ba't kina? Naka? 25-20. Yang bagi daba liya kino pa? 17-98. 17 daba? 98. 1798. Okay. 1798 ako ay kilay chungo ko ay nando naka. Naka. Nawali mo, hindi ka may pasang abang ko. Hindi ka yun kamay. Time of the end. Okay? Kembali namatay ni Matintu ko mamumbul ng bagyo 723 BC. Karon Matintu ko mamumbul ng bagyo ba? 677 nakawali bro naka 677 Matintu juta ko na Matintu ruwa ko na Matintu chin. Sino matanggal ko na matanggal. No Matintu ko mamumbul ko ya. Meron ba ng bagyo ba? Nawali mo. Tingkawalu Pasang bulu ka pa. pasang bulu ka ba? Nanrabay kiliki na tingkawal pasang bulu ka ba? Restoration. Temple na ba? Cleansing. Temple cleansing. Sabi itong nakabala ka lang ba? Yung balang ko na ikaruan nila ba? 25? 25-20. Yung bale, o Israeli todo ako,
Natadaba na bunor tu ako bambu. Talindendre kina daba. Punaw. Kina ibunaw. Kembali. Atalindendre kina 46. Ibunaw. Ni talindendre muro de. O tadina. Talindendre talako bina buntu. Sambi tom. Kembali atalindendre baro Israeli. Koro adaba kina no. Koro ako kinabakambo. Ubang mo. Amata ta. Naka. Ang kikir mulong buka pa rin ako sa kami. Tulungan nila. Siya man. Oh. Yeah. 7.8. Time ready. End. And. Oh. 1840. 1844. Temple. Okay. Balang ko na 25. 20. 25. 20. 2 times. 40. Okay. Ako may Israeli ba kaya lo? Ruwa talaga na muna nila ba? Talay? Talay mo rin. Ruwa talaga na muna talay rin rin, Israeli ba ka? Ya lo, nambang kita ba na kinamatay? 1860? 1863, minaka? 1863. Laban na kini karua. 18 laban? 1880. 1888. Don. Nada baru borok ki raw, ada bayad borok na 1863. Cup. 18 na ba? Rejection of the church. Okay, naruan na ba? Church. Runa chat na 1840. 3 na 18 na ba? 1850. 1850. Kembali, ndotal na buli bakati kiraw, bakati ko nga, oro na chat ngoro bata karkar na ibu. Oro bata karkar na ibu. Oro na chat ko rutin. Oro bata karkar na ro na ibu. Na ibu na. Andon ya. Taro, karun taro. Rawa rejecting na 1888. Righteousness by faith. Okay, na justification by faith. Kung ano itukutuko nila ba? Okay, na itukutuko niya yung losi. Eddie Jones. Si Eddie Jones, magkiwag na, kung bantikir na kaluan na ron, ay naman ko. Ngayon na, wali reject ka. General Conference, orto na value. Orto na value tayo. Kaya ba lang ko, na second na ba? Ko na second rejection. May bakangan ko, little Israel, with na rejection. Ndua, kapatali, ruwa, koro kuba mbula rorokina. Little Israel ya. Spiritual Israel, ruwa talaga na ba? Ruwa talaga na rejection. Kembali, dola buli binaka, mo siya may ruwa bata na ba? Na chat bati kina ibu, bati kina ibu na. Tapos ito na sindula ako turun maraya. Bili bikin to sa understand sa. Okay. Kembali ruwa na rejection, do na 1863, do na 18 da ba? Do na 1888. Okay. Sembera nito Ray di Rongo, binakono rutini kina. Nanu mo nakatiko. Orongo, endo 1888 na muna ba? Endo 1888 na muna ba?
Psalm 28. Time of the end. Kena karua tinti wala wala. 44. Temple cleansing. Nanu mena tu ya. Na bono rutini kina ro na ruongo. Okay. Onda chikin tu tamad ba chiki balai. Kan katurir na lai pil sasa. Odi yo pil sasa. Adi yo pil sasa. Bebe nama kumbui vei. Nama kumbui nebukanes. Nama kumbui nebukanes ko kilas na tuna talon kitu kan. Iyo. Iyo. Tutu en nandu na katanga metal ta kabi makundun na. Metal lo kitanga. Sebi. Kila bina to pisa ser na to kana ni kana ba. Ai kana do tu me vida mbaki. Bitu na mbaki. Vida singa ya. 490. 25 days. Nanu mo siguro ko mo tungi vital to ba dum sa man sa tu Vitu na mbaki. E vida na singa pa. 20 days. Jamba lo ni bukan sali kana do tu me vida singa. 20 days. Jamba ko 25 take. Iyo. Iyo ko ako ang gara ta kita. Iyo ko gari instit kita ko no matin tu kita nga. Ako ay ko na ko tanga mi. Pamalata na el professor. Kalau mati ni tu ikut dia ndak boleh dicuba. Dengan hari kami. Ibu hari kami. Kau ko ada betul betul ko. Ko ya resto kita. Okay. Yo nama kumbuna. Aku ana ibata karkar nindu ay daba. 25 20 tagi. Biar kita lihat. Sekitar tagi wan. Okay, mata orang bungan singa mati. Yo nama bungan singa abola na na ni kalau. Lingan kalingan. Bola na linga ni kalau. Visu stala bono igor ni rede kinda linga ni kalau bermano. Punau iti ni bola na linga ni kalau. Vitala bono igor talikina. Na chat ngo bola na ba. Ena ngo so na isia mani bono ni ti ni kina chat ngo ena ba. Ero tutu bata chiba. Bata ngo ni bola ke dengan na ba. Linga ni kalau ndo tala bono. Kita bono kila kina lo kina linga ni kalau. Ala pilsa sari ko tu sa rede ni go. Koin resu kana da. Koin resu kana ilati mi be. Tingu mi da ke mi adi be. Na una salda buki ne dingni de. Okay. Ndare ke usa ambitara to mandano tundi baka sama. Na bono ke galore ke lingi kanu. Mata ko se mai wata bina ke ser to Okay, tungo pilsa sari. Pilsa sari bola bola lingi kanu da bola bermano Mini tikeli ufasin. Mini tikeli, tikal, ufasi. Tuna sa inyo malaw taka. Mini, ungo na ba? Na measuring unit. Baka Arabic, Mamuto baka Arabic. Na measuring unit baka chaldin baka papilon na ba? Shekels. Okay. Na measuring unit baka anggo, panabosongo na mini. Ni mini, ikaw nakata ng mini, kung tutupat ni Billy na si Kelly, bang pablon? 50, 20, Bilang? 50. 5 sa ulo na shekel. Doon na mini, sa tutupat ng 5 sa ulo na ba? Shekel. Yung bali, kongo, ano bitali? 5 sa ulo tali. Doon na mini. Doon na ti Kelly, kung sa tutupat ni doon na lang. Doon na si Kelly. Satu salas tentang itu, Doon na ofisini, sa tutupat ni Billy na si Kelly. 25. Rosa ulka lima. Ba murid do sama murid ke tingmai sen be salu tu tingmur. Lalu tali am kam ke salu tingmur. Baik lah beta. Kemal sa understand tikere? Na bali. Kemal e vida todo na si Kelly go. 25. 126. 126 lah ba. Doon ang raw rosa ulka ono na si Kelly. Okay. Na lower measuring unit baka chaldins, baka papiloni, baka nga na kg bikin to, baka na lower measuring unit bikin to. Grams. Ya baka papiloni, shikeli, shekel, ya baka nga na kg, na lower, na dama? Na gyara. Doon na gyara, wala to no muting mo tamo. Isikeli basa mo kali mating karua.
Lako ya ni tur sa nga bugutin ka tulu. Ngawili ka na muna. Isikeli basa ng kalima tin karua. Isikeli basa ng kalima tin karua. Lako ya ni tur sa nga bugutin ka tulu. Namuna kay Endonang gera. Endona sikeli. Satu tu bata ni ruas nga bulan apa? Ruas nga bulan gera. Dua na kg. Satu tu bata ni vida na grams. Dono na grams. Dosa tu rawa. Kembali new convoy mo kote virtual na chal di measure unit. Ruas nga bulan na gera. Satu tu bata ni dua na dava. Dua na sikeli. Yang gua vida na sikeli. Endonan raw ruas nga bulan na sikeli. Kembali vida na gera ya. 1260. Kembali 126 multiply by 20. Multiply by 20. Claro, kalau untuk multiply pas yang ini sih untuk multiply. Kalau quotation mama tak tahu apa. Iko lang may binabasa ng musonggon. 25 20. Yes. Kembali 126 seconds is equal to 25:20. Yes. Kembali. O pili sasari e wala na sinabi ko ay ba? 25:20. Ako ay gana kita lima kati tu kana siya. Ko nang bungan sinya sa ba to ba? Kalau ko sila. Kembali ko 25:20. Kaki ngai ba? Sikata tigman. Okay. New ko to mina pa kasama ha. Rawan itu kaya bango ni na 126 so kaya 25:20. Rawan itu kaya ba? Yung kandong do mata me kiyaw. Yung kandong do mata na ba kasama yan do ba yo man. Rawan itu kaya ni 126 is equivalent to 25:20. Yes. Don bigam do? Sendo sa kanyo do sa do mata. To sa do mata? Asam ko tango Sana ko tango. So understand ka. Yang balik 126 to sa akin ni tugulukin to ni 126 o kano 25 plus. Okay. Ito lang nakatutulong nila mundur ni understand ka. 1260 pabibili tikin. PPC. Plus okay, coba ando at madali kay niti. Paganism. Kwa bilu tingin men ndulong na raw. Tiwo may papiloni ko to sumaingo. Ko to sumke naman go. May ke miado ya mani rango. Ndulong na ba? Runan raw ano sa bulan pagtungo. Kya miado kya. O PPC bakati ko ya. Kwa irangan go na panang ira. Ko na fit, sa kanito na fit. Ako ay bilu tingin talaga may bilu talaga. 1260 tayo. Kembali paganism, papalism. Roya 1260 rulwa. Don? Yes. Yan yung plastic raw comes to ba? Comes to 25. Don, we? Yes. Okay, tinatarangan bita tanga no zero mo, bita no zero mo, comes to ba? 126. 126. Kembali ruwa tal na prove ni toro ni kakin to ni na 25:20 nga na 126. Sando niya? Ayun. Sando niya ito sa tumana. One mungkin total Matay ni talindrendre 25:20 may dawa in a time of the end. Karuan ni talindrendre 25:20 may dawa in a 1840 siya na temple na. Temple change. Tutura. Okay. Kembali to sa tatakatang o doon mo to sa kila. Man. So now one equal cancel takana 0, 1, 2, 6. Yeah. Meron na Isaiah 6 Nawali. Isaiah 6 na 10. 1/10 Isaiah chapter 6. Gusto din sa ni Verse 13. sa ni buta. Doon ni wala man ang buta. Isaiah chapter 6 verse 13. Doon ay ka Ini. doon ay ka tin. Na 1/10 ni 1260 bila. 120 126. Okay. Nawali. Kembali may na 1863 mo. Nioti. 126. Ba't to saan doon matikin to? 126. Tutumatry ka na ba? 2520.
Kembali ni watch 126 years. Yan ang may nabagita pa. Calculate. Talot. 1863 ni watch 126. Yan ang may nabagita pa. 1989. 19 ka ba? 89. 1980. 1989. Wala ba? Tuto ba tagi ko mo na kinamatay? 1989, dapat kilibi na 1989. Time of the end. Tuto ba tagi na kinamatay? Sa punta bikin tuan, satu tuto ba tagi na kinamatay? Okay, kembali. Na kini karua. Yang nonton menata ba ito na una. Yang nonton na ni kinato. Meron ba sana ka kina? Temple cleanse. Sa tingin kina temple na ba? Temple cleanse. Hey. Kembali, karoon niya apostasy. 1888. Lama binabagi ba? 2004. Ay, taka. 126. 2000 na ba? 2014. Okay, sekian tu sangat tentang rot sekian tu 2014. Lama sa ating 2014. Temple cleanse. Okay, iyo, ngomong tu sangat mirip na mo na temple cleansing salah ba? Sa ating bugin na. Yan ang lama sa ating bu, lama man sa ating bu ya labi na 2014. Peter Rain. Later, Rain. later. Yan nakabib ni face. Matay si Karwa. Kento tila na matay ni face ni literin tinguro mo na ba? 9/11 kembali mo tal balilay 2001. 2014 sa tingin bukin na alam. Karwa ni face ni literin. Kembali ando na pul bakati ko Nang garba bikin to mata to bikin ka. Itu sa kilaw kento. Itu sa kami literin mo sa tingin butang lagi na temple ba? Temple. Cleanse. Kembali na ulo sa Domingo, mesa kanyo basam sa mata na ba? Na temple lang ito sabi tao-tao mo. Tunukan ko na matin ko rito. Kim do na nga ba? The temple of Kim do na balik ka mo nila ba? Kim do na balik ka mo. Kung may kantilot na balik ka? Ye are the temple of the living. Runong dulutin ka ba? Sa ating bukin na temple cleansing. Mundo talaga to sari na kami ni kuha. Ito sa kong talimulinggo. Kento to sa ating minggo ay nauna ba? 19 na ba? 17 na ba? 1798. Wala ba na number to sambitik ya? 2002. Wala na number to sambitik ya? 25. 2 na ba? 20. 220. Nala ba na 220? Restoration. Restoration. Coba la restoration tu saka ni 220 ya ba nambah kita ba? 2018. 2128. Kembali. Kaya kasati ko man tundurun sing karwana kaya nabasam sa bating sino ba? Na vale tambu. Ela may nambah kingo na 2018 sa lodon may resto tingin na. Sa lodon may sa lore may sa resto tingin na vale na. Na image nila. Oo, ito sa vale siya tala may tuwi ko na kaluka. Tobat ki kwa. Kembali lodon may sa resto tingin tala na image ni ko. Sa kanyang doon na proof sa'yo tungkol mo. Kung anong tumbita pa tayo namin na Numbers. Yung tumbita pa tayo namin na numbers, kung nakabikin to di. Palmo na Terus sa mga narinig, hey, 2018. Okay, hindi na kaya unique na 2018 vehicle ba't kaya? Kami. Kami, hindi na kaya unique na 2018 vehicle ba't kaya? Kaya kami naitutut na alin ng Tambo, naka tahu ni sing tambo. May mga mga tamo kami ito, ano pa ng sinta? Huwag siya ngayon matay nung matambugin na sinta? Siyang? Doon na kayo unique vehicle mo? Nakamplete na sing tam?
Kata waktu itu kama tuh may muri kan ini tinggi mekin na bakalapat ni sa. Mga lang tinasinsan, binakabaliw mo. Nakabaliw. Untuk mo tamu. Aisyah, Also receive. tingkan dua. Aisyah, tingkan dua. Bila? Tingkan dua. Tukar ko nino naman ni kahit tuya ko coincidence eh. Kakaya tu ano ni tu na lang. Tu ke tinikalo. Eh? And it shall come to pass in that day that the Lord Pili ko man tingin tini Jacob. and it, Tini kan dua. Rua tolu. Kanto ilebu. and in it The day there shall be a root of Jesse, which shall stand for an ensign of the people, people. to each shall the Gentiles seek, and his rest shall be glorious. And it shall come to pass in that day that the Lord shall set his hand again the second time. Yang mo tika. Nakalo when andon do katal na linga na nakabining ona. Karua. Karuni ona, mga basaya du weekend to ya. Yeah. Right, nakalo sa andon do kana linga ni king, ona kani makai. Reject. Sa ating butan ng time of the end, bisa andon do katal ko nakabining ona. Karua. Karuni ona. Spiritual, ngona application based spiritual. Mataingo, tungo kaya hingo minito tungo, kaya salus mo di. Kaya salus mo chisu. Ayun. O tinga kita talera. Tutal tundolong nimbutumbuto, ilamango 1888. Ang 1989, sa tayo tali kaya na time of the end. Kaya balik ko sa karuni daba. Second time. Karuni lingana, karuni ngona sa tonto kino ko na lingana. Kaya to be Israeli makawa. Maybe. Non rabimbi mai chipita me radi be. Kenan. Era da wiri babida. Barua. Barua. Era ya do na boda ba vida. Barua. Matay non ra do na boda tini bira da wiri tale ni abto matalin dende. Kene karua sala ba. Sabi Sa ucu ceranga sa tribe. Kenan. Kembali kentungo. Kembali ra ya do bandur ka des banya bina boda barua. Kentungo tu saya tengah bina boda nya kene ka. Barua. Kene karua. Kembali kone kene karua mo kentu sara baruda ba. Saya tanya kita tali, coba lu tali kita bicara. Itu sana baru kamu kok? Sana baru guru. Itu sana baru guru kok. Kembali, enggak naik karuni ngona. Tu saya do kini kades ba? Kades ba niya. Sa enggak nangono chingi duru kok. Kaya kalau tuku ni ba mamanta chikin rundul chingka ba. Tu sala ko sibita. Tu sa chingo na rundul chingka. Tu sa chingo na rundul chingka wan. Tu kuntur chuba mamaga. Tu rin chukem kakong saya ko may nangona sa rebuild ko mo pal mo may. Ko na figas nga ang tutak nakatakan chingko na figas. To saya ko may tinarundul na. Rundul chingko. Okay. To man nating kan dua. Second time to recover the remnant of his people, which shall be left from Assyria and from Egypt and from Pathros and from Cush and from Elam and from Shinar and from Hamath and from the islands of the sea. Islands of the sea. Ako na kabit ni ngona, kabit ni matintu ya. Iko kay gubil ko chumay. Kawan. Kawalu ni matintu. Sa ni badal kaya akin na rundul ching kawalu. Sa ni badal kaya. Kaya ko ya tuba ba. Batang ko na Paul mo na sa ambit mi bikin to the secret na ba. Namra, sa ambit mo ko sa ka buni tu na namba. Kembali ang ko na ka walu sa 8. Hey. Ni kawalu bonwa. Ni sawoch na ya. Laba sara tum sara kwa. Enyi shala ba. Kini tin Set garwa. up a sign for the nation, shall assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth. Right. Kembali ni saya ni kawalu bonwa. Laba sara sara kwa. He shall set up en laba. And sign for the nations. Right? Kembali. Ako sa kumunyi rabat sumingo na laba. Ko sa domingo na kabili bonwa. Kawalu bonwa. Rundo tin kawalu. Sa do me na chikin na resto. Kung ay resto taki. Ko sa nalabi chiko na kimendo na laba. Nakalu sa nalabi chiko sa resto taki. Hindi ko to bitol ko mendo na ensign. Binabida batali. Vem matentu. Rani dizingo muka bikinto. Rundul tin kawalu ngorani di. Rundul tin kawalu rundul tin kadiwa. Rundul rusa bulu. Yana kanga turut simingo. That by 2018 santo me resto na.
Kasi cuma nang ngono bikin tuh sih. Naka. Sa cuma kan tuh nang ngono. Tuh narawat tuh anak kuku ni tau. Macam tak cuma na evaluasi tinggi gospel. Kau esa kliva tekin tuh cuma ibina. Mereka bakal buru-buru lah. Tekin nabi bono tuh atu mikir. Okay. What is yung kabanan? Ang tarawon chikin na, sa unique but may balita na rondol sa kawan. Sa other many islands of the sea. Sa may islands of the seas. Okay, sa may Indo na kinala ba? Sa may Indo na kinata? Na kinata? Wala ko sa may bay. Yang bali na manot yung bumikina, Amerika. Yung bali declaring the end from the ba? Beginning. Ada may dua, doon na pa no Toronto na ya. Doon kata na Toronto, rondol chinga walto nga sa tig mungkin na nada ba? Sa tig mungkin na kabibici. Organization. Rondol chinga walu sa tig butu organization to. Kasam ta chingo. Rondol chinga walu. Merda ba ta kabla organization. Kato chingo to tigin. Abo biolim ni. Episode. Ini kena masih ba? Terus sumber nila na tayo ng skill doon so. Nalagay mo na. Episode ini kena masih kita. Ini kena masih ba? Ano tigin tini. Tin kan dua, tin kan dua, tin kan tolu. Tigin tini. Kena mdo wil kena baba lagi. Tin kan dua, kena baka viti. Terus ano wil tam kena no chusi vida tigin go. Tigin tini, kena baka pertania. Episode kena masih ba? Kena tigin tini, kena baka pertania, metigu mentina, tigin tini, rua, tolu. He that descended is Wilulu batika de, rua, tolu. he that descended is the same also that descended far above all heavens. Tigin tingkan dua baka viti, rua, tolu. E essa aí, qual é a Brasilia? Sou apostolo. Okay, sebenarnya kau sana willy kau undo mamu dia mamu dia. He that descended in the same also that ascended far above all heaven. So dia kau descend kau sangka ascended. Jesus, that he might fill all things. Mela kau lagi kau lomalangi minta merinda ba? Fill all things. Tingkan dua. And he gave some ba? Apostles and some ba? Prophets and some ba? Evangelists and some ba? Pastors and some teachers. Tingkan dua. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of the Christ. Tingkan tolu. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Kembali dalam nayangin sang segulut. May a perfect tegi kinano laba. The saints. May we all come to the unity of the faith. Berundol cinta walu, kento sampai organize. Tunong nasar cumi. Soli cuma soli, sono profita, sono evangelist, sono teacher. Merani perfect thing na kinala. Perfect thing sih. Naku masuk mata lagi satu macam tu. Terus kira restoration. Na restore apa na image ni kalau bikin itu. Panong orang bikin nari. Quando eu chukina, quando buki kumali wena no mikana, no mushusulu, na kake dengo, ela viva un gechini alo tamu wi ko batikiau. Sandu do mendor sana talirawa, mata me sa resto tekina. Image ni kalau wi ko bati. Betul tu masuk. Itu bukan bilang bikin juga. Pribadi itu dulu, nah, kamu itu orang yang kena nunggu bosa, wanita orang. Orang yang minta bisa tuh ini juga. Onggo ni kim sakilan ngona, sasang ni ngona ni mod. Orang ni kalau sakilan ngona tu orang ni kim ni, tu tak kemat. Kalau ngona ni kalau membuat nabi nangan rakyat ni yang, macam ni bakalan. Yuto gitu, tumberi gitu bahaya dulu. Tu ni silsoi. Maka kita begitu nak kasih lagi. Mana ya kalau kita nak, maka maru tikim ni itu kalau. Kena bingung kita. Numi tempat yang duri tali mana, ini tinggal numi singa tamu. Itu nak tu orang nombor. Kira nak bili tekin yang numi nyawa tamu kita.
Wakati bikin belum, tapi bikin borong-borong. Cisu iso.